potrebno? Potrebno je da se vežba, da se brine o svom telu i o zdravlju. Ove nedelje instruktorke iz fitness studija Bojana će vam pokazati kako to treba da radite, sve naravno u cilju da izgledate što bolje. Dobro jutro svima. Ovo vreme koje je malo hladnije omogućilo nam je da radimo malo jače, pa smo vam pripremili jednu workout kombinaciju za celo telo. Idemo Maro, krećemo u čučanj, ajmo dole, hop, idemo iskorak nazad, ajmo lagano i vrat. Izdah i pozadi i još, samo lagano. Ajmo još 4 i 3. Još 2 i idem posljednji put, hop, vraćam se nazad. Sada ćemo krenuti desnom nogom u iskorak bočno, hop, i vratim, ajmo, lagano, izdah je kada smo dole, pazimo na poziciju kolena, da prsti ne prelaze, koleno ne prelazi prste stopala i dišemo, dole izdah, vratim gore udah, još 2, i idem posljednji put, vratim se nazad. Malo u drugačijem ritmu, namještamo ruke na bokove i krenut ćemo sa kikom, desna noga, hop, i povlačim, napred kik, ne spuštamo nogu, vraćam. Vučem koleno što više ka grudima, napred kik, pozicija stopala, flex. Idemo još samo 4 i 3, još 2. I idemo posljednji put, povučem koleno i spustim. Namestim se da malo aktiviramo bočni deo tela, ravnoteža. Prebacimo na drugu nogu, idemo lagano, izdah, vraćam udah. Odlično, ajmo. Pozicija stopala i u ovoj vežbi je flex. Još 4 i 3, još 2 i posljednji. Sve što radi jedna, mora druga strana. Vraćamo ruke na bokove, idemo sa kikom, koleno gore, lagano, težina na jednoj nozi koja radi na taj način, kik napred, koleno što bliže grudima, još 2 i idem posljednji put, hop, spustim dole, ajmo lagano, namještam se, aktiviramo bočni deo tela, izdah, vratim udah, još 4, 3, još 2 i posljednji. Spustim dole. Ajmo Maro još za kraj, malo da se razbudimo, idemo dole, lagano, desna, leva, nazad, desnu vratim do uzručenja. Pa ide leva, desna, nazad. Odlično. Ajmo, smenjujemo strane. Leva. Idemo još jednom desna, desnom se vraćam i još jednom leva, za kraj, levom se vraćam. Ustajemo gore, izdah, to je sve od nas za danas, prijatno. Eto, videli ste, hvala devojkama iz fitness studija Bojana, videli ste kako treba vežbati i ovo je dobar predlog za jutar.